Mereka belum tidur pada pukul 3 pagi. 3点了，啊，那快睡觉走啊，明天早起还有事儿呢。你能睡着吗？闭嘴，快睡，明天绝对不能迟到，只能睡4个小时了。 Lalu, 哎，你干嘛去？ tiba-tiba dia mengenakan pakaian. 穿着衣服睡，早上起来直接走，能多睡。 Dia bergegas ke dapur untuk mencicipi sepotong 几 baozi. 个了？我把早餐含嘴里，早上醒来吃，能多睡10分钟。 Dia segera memasukkan beberapa kacang soya ke dalam mulutnya. 含嘴里，夜里磨牙，早上起来直接喝豆浆，能多睡15分钟。你在干嘛？ Dia make up sambil menutupi wajahnya dengan plastik wrap. 可以直接全妆出门，多睡1小时。 Pria itu juga tidak mau kalah. Langsung membuat penampilannya dengan baik. 睡前做好发型，不压到头发，多睡半小时。 Dia merasa belum cukup, lalu punya memakai sepatunya juga. 第二天直接出门，多睡3分钟。你这还是不行啊！ 那还能怎么省？ Kemudian, akhirnya mereka menyelesaikan semua persiapan.